Jumat insyaallah dirahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Narekori tema kukui saman na ina salawae ibadah kami nang malakti ibadah kami nang matanre nasabade gaga fugo sisan nurfatawe sangadin na iya salawat na parentang ki Allah taala masampayang ne kia Allah taala dengan sampayang na parentang ki Allah taala masake ne kia Allah taala dengan sake nafarentanya kifang Allah Ta'ala mapuasa ne kifang Allah Ta'ala dengan puasa bahkan nafarentanya kifang Allah Ta'ala mendre haji ia kefaulai ne kifang Allah Ta'ala dengan kanindre haji ne kifang Allah Ta'ala yuruk masalawa lauri nabita na inapa malikae